Na mestu na kome se prema starom zavetu iz grmane sagorive kupine Gospod obratio Mojsiju, nalazi se manastir Svete Katarine. On je jedan od najstarijih hrišćanskih manastira, a čuva deo srpske tradicije i istorije. U ovom videu ću vam o tome govoriti. Manastir Svete Katarine podignut je na jugu Sinajskog poluostrva, koje spaja dva kontinenta, Afriku i Aziju. Sinajski manastir nije oduvek bio posvećen Svetoj Katarini, već u prvim hrišćanskim vekovima Sinajska pustinja je bila mesto gde su se mnogi hrišćani sklanjali tražeći spas od mnogobrojnih nameta i progona idolopokloničkog Rima. Godine 330. na tom mestu carica Jelena, majka cara Konstantina Velikog, podigla je kapelu posvećenu Bogorodici. Uz tu kapelu odlukom cara Justinijana I, upravde i carice Teodore podiže se crkva, trobrodna bazilika od crvenog granita, kojim obiluju Sinajske planine. Mojsije je tu, na mestu sadašnjeg manastira, video plameni oganj u žbunu kupine koji gori, a ne sagoreva, i čuo glas anđela Božijeg. Ovaj kupinov žbun je jedinstven u svetu. Pokušavali su ljudi da presade njegove mladice na neko drugo mesto, ali se nigde nisu primile. Delovine sagorive kupine su slati na analize u relevantne laboratorije, gde je utvrđeno da je kupina verovatno stara koliko i Mojsije. Manastir je okružen najvišim vrhovima granitne planine Sinajske gore. Vrh Sveta Katarina ima 2642 metara nadmorske visine. Crkveni objekti su pre svega u odbrambene svrhe opasani četvorougaonim kamenim zidinama sa 4 kule. Godine 542. car Justinijan i carica Teodora otpočeli su podizanje nove crkve i monaškog konaka. Unutrašnjost crkve ukrašena je krajem 6. veka, a ime Svete Katarine nosi od 9. veka, kada su mošti te velikomučenice, rođene u Aleksandriji 294. godine, prenete sa vrha Sinajske gore u manastir gde i danas počivaju. Ovaj manastir poseduje drugu najveću zbirku rukopisanih knjiga na svetu, koja broji više od 3500 knjiga i od koje je veća jedino rukopisana zbirka koja se čuva u Vatikanu. U manastirskoj zbirci se do polovine 19. veka nalazio Sinajski kodeks, najstariji prepis Biblije, sačinjen u 4. veku, koji je danas izložen u Britanskom muzeju u Londonu. Za manastir Svete Katarine na Sinaju vezan je deo srpske istorije. Poznato je da je car Justinijan još u 6. veku doveo 10 porodica sa prostora današnje reke Drine i naselio ih uz sam manastir sa ciljem da čuvaju manastir. Za deo današnjih beduina koji naseljavaju okolinu manastira smatra se da su potomci starih Srba sa područja današnje Srbije. Zanimljivo je i to da su oni jedina zajednica u svetu, pored Srba, čiji pripadnici imaju i slave porodične slave. Sveti Sava je na svom drugom putovanju po svetim mestima boravio na Sinaju 1234. godine. Tu je proveo čitav časni post, moleći se za svoj srpski rod i čitav hrišćanski narod. Manastiru su sveti kraljevi Dragutin i Milutin Nemanjić darovali brojne poklone koji se čuvaju u manastirskom muzeju i biblioteci. A u manastiru se nalazi i najstariji sačuvani psaltir na srpskom jeziku.
Srpski, odnosno Sinajski psaltir ili Dimitrijevi zapisi je starosrpski crkveni rukopis iz 11. veka i predstavlja najstariji sačuvani psaltir na starosrpskom jeziku. Pronađen je u manastiru Svete Katarine na Sinaju, po kojem i nosi naziv i gde se još uvek čuva. Još se naziva i Dimitrijevim zapisom, po autoru za sada najstarijem srpskom književniku, Dimitriju Sinaitu. Do danas je otkriveno 209 listova pergamenta na kojima je psaltir pisan. Najveći deo psaltira, 177 listova, je otkriveno 1850. godine od strane ruskog arhimandrita Porfirija Uspenskog, a ostala 32 lista otkrivena su 1968. godine. Interesantni su i sinajski, odnosno srpski papirusi, pronađeni u manastiru Svete Katarine, pisani srpskim pismom, danas poznatijim pod nazivom ćirilica. Smatra se da su kao pokloni srpskih velikaša mnogi najstariji srpski rukopisi dospeli u manastir Svete Katarine, gde se i danas nalaze. Pisane veze između Srbije i manastira su postojale i u vreme cara Dušana. Krajem 16. veka srpski monah Joanikije je postao iguman manastira, i to u vreme kada je u manastiru bilo više srpskih monaha. U manastiru pevaju po glasovima, koji su tipični za srpsko narodno pevanje, a 8 vrsta glasova, izuzetno drevne melodijske forme, se koristi i u srpskom crkvenom pojanju. Veza manastira Sveta Katarina, odnosno zemlje na kojoj je on podignut, i Srba nije slučajna. U neposrednoj blizini manastira nalazi se Gebel Serbal, odnosno planina Srba, na kojoj je prema predanju Mojsije primio 10 zapovesti, a planinski vrh se zove Nebo. Takođe postoji još mnoštvo toponima, poput naziva potoka Vadi Vir i Vadi Mir, čiji naziv je jasan svakome ko govori srpski jezik. Nažalost, u Srbiji se malo govori o srpskom kulturnom nasleđu na Sinaju, a pojedini propovednici papagajski naučene istorije se trude da umanje značaj Srba na Sinaju i sve predstave kao izmišljotinu, pritom ne dajući činjenice koje bi njihove tvrdnje potkrepile. Za svakoga ko želi da sazna istinu, stvari su jasne i skoro da nema dela sveta u kome Srbi nisu ostavili svoj trag. Bog se javi.